for ne ahwefo me ma obibia akwa badeba to ma GH munia ba mesical na de mede trending news yi ebremo eye D3ad yante asempa ewo bia ya ye frewo Sanguli in the northeast region. Near Ekoba NIA National Identification Official Baku Chese Washrening Kwa D3ad ya Nania Ekoba NIA Peace Council meeting via air coso emuwanu no copy was any okoshenia air coso chese boni akwesi fofie anto ata ama eneye kase wako pm wo mochri na ne Ekoba en se eye ayemfo mienu chese wo bia ye kukumba two cucumber fashion for chese na ye sakasaka ye anabasabasa ye abomuntem ama Peace Council for chese omotu anamo senyenka o meeting bi be koso senye be ya asumdwe ebeba sa bia ye wo na enu na chese Ekoba se sa sukuli won omo communities chese baku 8 chese Peace Council for chese chairman odi enim wetu anamo akobia ye wewo bebre chese oni omo akonya kasa kire anase wakoka asem ebemo omo abutoye nanso we de ba se okopie mu one of the biaye wo community wo chese wonu na chese eye official we ekohwe ne kwa na wonu kopie mu wo no okotus papa peni ba ko chese wono no na ne awon pa kire ne se on pene so ma meeting no emba so efri se oni mu ho hwe na eno no eye chairman yi chire mu se say ni say like o chire mu se ne be yanka akokwe yi anase papa peni benya na wonti ase na wamom kwan na kadwumedie no ahyehye so nenso ankoba ne sa wampeni so amfa ma om na eno no Emma chema ikopie mu wo asafo baako a ewo sa community wo no Emma odi kotu nkrofo a no mabodom pema chese anka omo twa meeting nanimu se beba so odi kotu manimu se meeting no enyamba so na ne kasa yenimu ana bebi a Peace Council for meeting no like ne chairman ikopie mu ana woni omo kasa ma omo nyanti ase bi na wo no yes National Education Authority personality ekopie mu wo sanka ne okoretness na ewu won emra na kasa kire no chairman di ni speech ana ne kasa kire ana se na dwen kire a chese ma meeting member so tuja no wona na chese fa government bi be pie mu ana chese tutu start course wo wona no na chese unfortunately no yes National Identification Authority person ya okopie mu wo ho no etuo ni bi koka no na enye ba ko pe ne kan no multiple of gunfire na eka na ye kase chese okopie mu ayare sabi a chese ne nkwa de ne sa anka wahwe ne nkwa na omanga na anti asemde na we na dodwo na susu se da ben na dani da ayemfo chese intokwa besi omuntem dani da ben na chese omonti omo ho ase a chese dani da na ntokwa na etuo toto ni we sakasaka ye koso wo muntem fi se na nsen ya ntemumpo ebisi wo bia ya kire se ko pie mu se military fo akra ko pie mu wo ho ma omo che no bro ne fine Emma soldiers for so any prayer chese omo nipa chese ankoye mo nso ma omo kopie mu osa town wo ma chese yen citizens na chese omo ti sata won ni na adwane na we na dodo na chese Ghana emra so se yema asumdwe tina omayimu yema ntiase eba omayimu efi se dani da sakasaka yo ana se menteme ho ase no emma omano entumpon ana emma omano enko nenim efi se na nse ntemu
crampo issue bi by ya chese Togoland, Western Togoland for Kenya omo so na chese sakasaka yosa ma chese bishre omo kwa commander moa owo soga kopekra kopie mu so no crampo no etuo ka no mane kwada ayaresabia na impenifuo no sorry Impenifuo story na nkranhye bi enko so se ne ebe ya peace council no so omujumedi ya chese omubota ya yese omuji no no so bedi mu wo man mu se ne adane da oman ye nhwe ye nkrofo anase timemfuo sa yese impenifuo ne story na asumdue bi yese omu anamo bi yese omutu ema asumdue ba oman ni mu no omutu na asumdue mba chief for like ayemfo no omutem na asumdue so emba brone e wo oman mu enso entem na sa asemu we no amagana for di yawo eye abrantie ya wahwe ne kwa ne busuafo so di yawo na oman Ghana emomudie na enno na wonso wadwenkyire a wo ho enisen adwenkyire bi a wonso wo ho owu a aba mpofrim te say Ghana ha etuo ayefo dani dana etuo to wa ha na etuo to wa na etuo to wa ha na dodo na say etuo ya ayefo ya kire say obi bufu ya no afetuo na o shutu because incident bebresi wo Ghana ha even taifa landlord shutu ne tenant dani da chese etuo no ebuso ma chese etuo ni dibo na etuo no Ghana fo bebrebe so mo se etuo na fihi ene ba ne se na etuo se de etuo ayefo obi afia sorry abone nko ana etuo ni edisi edi wi ade ni edi ku nipa ni edi se nipa ni na Ghana fo penifo ntu omo na nsi wona omo nye bibi emfa woma oman Ghana emfa ne to mapa emfra wadwenkyere no busu fato ye comment section wo emfa ma ye fe na won subscribe ya bon modern say we be subscribe to my GS and e be adwumedie bi a e be discussion bi a breaking news bi a trending news bi a ye de to wa won so won say e be ka bi na fe wo share na wo like the my fe me am di dwumedie ibra o be di mercy cow aha ena emre be ma ye kwan na ye di mo aba be si da se ne ye be sign ehia bi. Too much GH. We did that say Japan. A break PM Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody GDB. Madam I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We betun afem the great tempo. Mbrin. Won me kan mo ni hwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire.